Ekitabo kya Zaaburi eshura 92 okusiima Ruhanga ahabw'omugisha ogwaha abantu be. Zaaburi ey'okweshongora ahari Sabato. Ni kirungi okusiima Mukama n'okweshongora eby'okwimusa izina rye iwerukira boona, okumanyisa embabazi zawe omu kasheeshe n'okwesigwa kwawe buri kiro. Ninteera omukuri n'endingiri omu iraka erikugendera hamwe n'enanga. Ahakuba iwe Mukama okangwisa gye n'omurimo gwawe, ndyayeshongora nshemererwe eby'emikono yawe yakozire. Ai Mukama, emirimo yawe kani mikuru, ebiteekateeko byawe kabirihare. Ekisire tikiri kukimanya, n'omushema tari kukyetegyereza. Ababi n'obu bamera nk'obunyansi, n'enkozi z'ebi zikagogyera, konka nabo kwerekyerera ebiro byona. Konka iwe Mukama ori ow'ekitiinisa ebiro byona. Ahakuba reeba abazigu bawe, ai Mukama, ahakuba reeba abazigu bawe baryahwerekyerera, n'enkozi z'ebi ziryatatanisibwa. Konka otungwire ihembe ryanjye nk'ery'embogo, wanshukaho amajuta masya. Amiisho gangye gareebire ekindikwetengyera abazigu bangye, n'amatu gangye gaahurira ekindikwetengyera enkozi z'ebi ezimukire kundwanisa. Abahikiriire nibabengyeya nk'omukindo, nibakora nk'omwererezi gwa Lebanoni. Abo ababyirwe omu nju ya Mukama baryagogyerera omu bikaari bya Ruhanga wiitu. Baryaguma nibaana ebyana bakuzire, bagume baine amaizi nibabengyeya. Kibone kworeka ko Mukama ari ow'amazima. Ogwo niwe rukiri rwanjye, kandi omuri we tarimu kutahikirira.